Oke nggak? Rambut gue ada model spike, kayak anak muda zaman sekarang. Kalau menurut gue sih, rambut lo kayak ikan pari, melebar di samping. Silik aja lo. Baju gue gimana? Lo nggak ngap kan pakai baju double gitu? Kok ngap? Nanti kan lo naik bis, panas, keringetan. Di rumah cewek gue ada AC-nya. Nanti kalau kedinginan, bengek gue kumat, kan malu-maluin. Oh, gak usah bengek lo kumat, lo udah malu-maluin. Del, gue bingung sama lo. Nggak dandan, tapi lo ganteng ya. Mon, terus terang aja, butuh berapa buat ongkos? Gak usah muji-muji segala lah. Kalau buat ongkos ngapain gue muji-muji lo? Ini lebih dari ongkos.